The nation welcomes the recent ranking of Eswatini as the 10th best country in Africa for business readiness in the World Bank Be Ready 2025 report. Live liyasemukela sigaba lelibekwe kuso belibhange lemhlaba lelibekele eSwatini laba live lelishumi esifundzeni sase-Afrika ngesimo losivumako kutshalwa kwebhizinisi embikeni walo wa-2025 lobitwa nge-Be Ready report. This is a reflection of growing investor confidence and our own ongoing reforms such as the establishment of the Business One-Stop Shop BOSS. Loku kutshengisa ukuthi batshali timali bayaqhubeka nekusethemba kanye nelushintsho lesilwendako ekusebenteni kwetemabhizinisi eveni njengokusungula kwelihhovisi leliniketa tonke tinsita tekusungula emabhizinisi ndzawo yinye. The country must leverage this achievement and intensify efforts to market the kingdom as an investment destination of choice. Live kumele libambe lelithuba ngetandla totimbili likhulise imetamu yekumaketa laseSwatini njengelive lelihamba embili ngekwemukela abatshali timali. We must highlight our stability, strategic location, digital infrastructure, and commitment to economic diversification. Kumele sikhayise inhlalakahle nekusimama kwelive kuba senzaweni lesemathubeni lamahle sibili tebuchwephesha kanye nekuvuleleka kwemathuba kukhulisa umnotfo ngetindlela letahlukahlukene bekunene. The country has also made great strides in improving its road network over the years. Bekunene live selambe umgamu lokatha kuthuthukisa simo semgwaqo kuleminyaka lendlulile. These projects will continue as the nation welcomes proposed road upgrades to achieve the target of paving 500 kilometers of road by 2028. The nation welcomes the proposed roads upgrades such as the Sipofaneni, Maloma, Nsogo, and Sipambaneni roads. Lemisebenzi yaloluhlobo itawuqhubeka njengoba live lemukela ngekujabula luhlelo lokuthuthukisa imigwaqo loluhlelwe nguhulumende ngemgomo yokufaka sikontiela lesingalinganiswa kumakhilomitha langemakhulu lasihlanu kungakapheli umnyaka wa-2028. Tihlatsi tivakashela tindlebe esiveni ngetindzaba letimnanzi tekufaka itiyela emgwaqweni losuka eSiphofaneni Maloma uye Nsogo kuyawuphumela esiphambanweni. Other district and feeder roads will also be upgraded through phased initiatives. Unfortunately, some of this infrastructure has been damaged by heavy rains that have also negatively impacted our citizens. Bekunene leminye imigwaqo letinye tigodzi kanye naleyo lehlanganisa tindzawo nayo itawuthuthukiswa kulandzela uhlelo lolubekwe phasi. Lokubuhlungwana nje kutsi leminye yalemigwaqo ilimele kakhulu ilinyatwa timvula letibe nemitsela lomubi kakhulu esiveni seMaswati. We should ensure that they are quickly restored so that our people continue to have seamless travel to their intended destinations.
kumele sende isiqiniseko ukuthi lemigwaqo ilungiswa ngekusheshsha kude sive sihambe ngekukhululeka kufika lapho siya khona bekunene. We had also looked forward to the commencement of the new parliament building by now. The current facility has run its course, and our legislature requires a facility that is fit for its present today purpose. Besibheke ngalabovu ukuthi ngabe kwakhiwa kweParliamente lensha sekuvele kuqalile. Lendzawo lesebentela kuyo iParliamente seliqedile libanga layo. Tishaya mthetho timele tithole sakhiwo lesilungele lendlela labasebenta ngayo namuhla. While we are disappointed that this has not gone according to schedule, we must return to the drawing board to map out how to make this project, which includes a parliamentary campus, a reality. Nakuba sijapha bekunene kuthi lokwakhiwa akukendeki njengoba besihlosile noma ngendlela lebekuhleleke ngayo. Asibiyeleni sihlale phasi sidwebe kabusha umkhombandlela lontasilayela ukuthi singawenda njani inyawo lomsebenzi lofake eqhathi tindlu temalunga eParliamente tekuhlala. The work of our parliamentarians requires long hours, compelling them to be in close proximity to Parliament so that decision making is swift and our implementation turnaround time meets our expectations. Bekunene umsebenzi wemalunga eParliamente ethu ungilothatha emahora lelulilimbela. Lokhu kubaphoqelela ukuthi bahlale kuvute neParliamente labasebentela kuyo. Kude kuthathwe kwetinqumo kungabambeleleki. Kanye nekwendiwa kwaleto tinqumo kusukumele etulu. Wendeke ngesikhathi lesifishane. Going forward, the country needs to structure our capital project programs in ways that incentivize private sector participation by both local and international investors. Sekubonakele ukuthi live kufanele libe neluhla lolucacile lwetinhlelo temisebenzi lemikhulu ngetindlela letikhutsata tinkampani talakhaya kanye netekuhamba ukuthi tingenele imisebenzi lemikhulu tijabulile. Last year, we announced that the strategic oil reserve will commence this financial year. We are pleased to inform the nation that construction of this important facility has now begun and is expected to be completed by 2028. Ngomnyaka lophelile bekunene samemetela ukuthi kwakhiwa kwengungu ya oyili kutawuqala lo nyaka. Siyathokoza kwatisa sive ukuthi kwakhiwa lesakhiwo lesimcoka sekuqalile futhi kubhekeke ukuthi kuphele ngeminyaka wa 2028. This national project will ensure long-term fuel security and reduce the kingdom's vulnerability to supply disruptions. We are grateful to our international partners for their support. Lo msebenzi lomkhulu welive utawenda siqiniseko ukuthi live lina gasolina lowenele futhi kunciphe nalokuthi silive sihlale sethukatanya siphathamiswa kuphelelwa ngugasolina. Siyatibongela itininini telive ngekweselekeka kwalomsebenzi. Government will continue with the construction of factory shells nationwide to attract
foreign direct investment and create jobs, particularly for the youth. Hulumende utawuqhubeka nekwakha emahulumba emafemu eveni lonke ukuthi atawukhanga abahlanyeli timali bakulamanye amave kwakheke imisebenzi kwendele ukuthi kusitakale ikakhulu ukuthi kati bantfu labasha. We encourage international investors to take advantage of this opportunity and choose Eswatini as their preferred destination. Sikuthatha bosomabhizinisi bangaphandle ukuthi balithathe leli thuba bakhethe laseSwatini ukuthi libe indzawo lencomekako kutshala khona timali tabo. Reliable, affordable energy is essential for our economic transformation. We encourage government to remain committed to increasing energy independence, including generating 50% of electricity through investment in solar, biomass, and renewables by 2030. Bekunene gezi lona siqinisekiso sokuthola uphindze ubewe nzengo lengembi eqolo ubalulekile ekuthuthukeni kwemnotho. Siyamkhuthaza uhulumende ukuthi aqhubeke nokuthi bophelela ekuphehleni kwakhe gezi lakhaya lokufaka ekhathi kukhiqida gezi longemashumi ekhulwini kusetshenziswa timbo letingayinyukubethi imvelo ngomnyaka wa 2030. We wish to reaffirm our commitment to the well-being of every Liswati amid rising electricity costs from imported power. Bekunene sifisa kugcizelela ukuthi bephelela kwethu kunhlala kahle lonke eLiswati nakuba sibhekene nensinja betase yenzengo yagezi lothengwa emaveni abomakhelwane. In this vein, government must work with the Eswatini Electricity Company, EEC, to find solutions to the company's financial difficulties while we address immediate challenges from higher import prices. Kuyo nalengcingwana lena hulumende akasebente nenkampani yasemagesini EEC kuthola sisumbululo kuletinkinga tetimali talenkampani letibucayi kube kubukwa tinsayeya letita nenzengo lesetulu yagezi locushwa emaveni. The kingdom is endowed with an abundance of rich natural resources that need to be fully exploited by our mining sector. While we have a mining activity taking place, it is, however, not performing at expected levels. Live bekunene lihleli nemnotho waphasi lomkhulu. Kude sithole inzuzo kulomcebo kulomcebo waphasi lesinawo eveni kumele ukuthi timayini tonke lesinato lapha siubone umsebenzi wato ngoba letikhona yebo siyatibona kepha asiyiboni inzuzo leqhamuka kito. We need to invest time and effort in reviewing the challenges facing this sector and develop lasting solutions that will change the economic landscape of the country over the next 40 years. Sidzinga kuchitha sikhathi lesanele buqopho ekuhloliseni kabusha letingcinamba lohlangothi lolibhekene nato bese sakha isombululo letikhonsako letawuguqula simo semnotho eveni kule minyaka lengamashumi lamane letako.
We must ascertain the full value of our mineral resources and further explore value addition and beneficiation by establishing processing zones to sell or export finished goods. This is in the spirit of the African Continental Free Trade Area launched by the African Union. Sethinga kuba nesiqiniseko ngelinani lemali leliqukethwe kulomcebo waphansi wethu siphinde sitihluphe ngekufuna ukuthi singawuthengisa njani sesengethela inani sesikhicite eveni kunekuthi uhambise uhlata ngekusungula tinkampane letawugaya tuqwenge kude kuthi sihambise umkhiqizo losowulungele imakethe sowuphelele. Lolu ke lunyawo losoluqokwe inhlangano ye-African Continental Free Trade Area after lesukunyiswe i-African Union. We should also give attention to reviewing progress in other sectors such as tourism and those projects that remain under construction. Kumele siphindze sibukete kusebenta kuletinye tinhlelo lekufaka ekhatsi tekuvakasha kanye naleyo misebenzi lesolo isakhiwa. We are glad that the ICC has been completed and will be commissioned during the coming celebrations on the 25th of April. We are now looking forward to the completion of the hotel to complement the ICC. Kuyasithokozisa kwathi ukuthi lo mabukase we-ICC sewuphelile futhi utawuvulwa ngalokusemthethweni ngesikhathi sinemgidvo lomkhulu welive ngamabasa mhla ti-15 sibukela ekhalweni ke nokuthi kuphele nohlangothi welihotela kude kutewutsetana kusebenta kwayo kunye nale ICC. We need to work towards generating adequate funds from the ICC to create financial resources to complete the hotel and reduce dependence on national fiscus. Kumele sisebentele kutfola inzuzo lenhle ku-ICC kude letimali kube ngito letiqedzele lehotela sinciphise lokuthi kwakhiwe ngetimali tiphuma esikhwameni sahulumende. The agriculture sector has also made great strides over the past 4 decades. Ideally, by now, we should have reached food self-sufficiency levels. Luhlangothi lwetekulima ludlale inzima lenkulu kuleminyaka le-40 lendlulile. Ebebe kuya ngako ngabe nyalo sesifikile zingeni lekukhicitela kudla lokwenele. While we welcome rains essential for our agricultural objectives, crops have been destroyed by adverse weather conditions such as the recent heavy rainfall. Yebo bekunene timvula sitemukela ngenjabula ngoba tibaluleke kakhulu kutekulima. Mane lo nyaka tilimo tiphele nya tiqedwa simo selitulu lesinelaka njenganathi timvula letike tathuluka tangemi. Our hearts are with those affected, and government will continue with the program of supporting them. Bekunene tinhlito tethu tinalabo labatsinzekile. Hulumende tawuqhubeka netinhlelo tekubasekela bonke laba labashayeke matima. Furthermore, climate resilience and preparedness programs will be expanded to support communities vulnerable to droughts, floods, and other
climate-related risks. tinhlelo tekubhekana nekuguquguquka kwesimo selitulu kanye nekubangu labalungele titawelulwa telulelwe kusekela imimango lesele ishaqekile ngesomiso tikhukhula nayo yonke ingoti lephathelene nesimo selitulu.